Bilik sewa baru dekat Meta City Residence terletak di Sri Kembangan. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, tengok sampai habis. So kalau daripada sini, korang akan nampak depan korang di atmosphere. So dekat dalam di atmosphere ni ada klinik, ada kedai makan, ada kedai mamak, semuanya walking distance. Okay, daripada Meta City Residence, korang cuma perlu jalan kaki 3 minit je untuk sampai ke MRT Station Putra Permai. Okay, kalau korang sewa dekat sini, first of all, bila korang masuk, korang akan nampak ada meja makan, ada shoe cabinet, ada tempat untuk duduk lagi, ada cermin. And then to your left, sini adalah bahagian untuk kitchen area. Ada induction cooker, ada water dispenser, ada microwave, and this whole kitchen cabinet, semua ni korang boleh letak makanan korang. Ada machine dan juga dryer. As you can see, for every single room, memang kita akan provide smart door lock. Dan dekat dalam setiap bilik akan ada mini fridge. And then dekat dalam setiap bilik, mesti ada built-in wardrobe juga. And also built-in table, together with built-in bed frame. Here is the common toilet di mana this toilet will be shared. Kalau korang nak pergi ke facilities, korang cuma perlu pergi ke level 5. Korang terus akan nampak this outdoor playground. And then dekat depan ada gym. Equipment dekat dalam gym ni semua lengkap lah kalau korang nak pakai. Dekat depan gym ada reading room dan juga games room. So yang best ni dekat sini is that ada swimming pool yang sangat-sangat besar. And then dekat bawah tu ada kids pool. Just jalan depan sikit korang akan nampak this outdoor gym. Dan dekat sini ada basketball court. So kalau korang berminat nak stay dekat Meta City Residence Sri Kembangan, korang cuma perlu klik link dekat bio untuk wasabi kita dan juga dapatkan bilik-bilik sewa kita. Bye!